umutwe w'inyeshyamba wa M23 wasohoye itangazo usaba abaturage b'umujyi wa Bukavu gushyiraho abantu b'inyangamugayo ngo babayobore, kubera ko ngo nyuma yo gutsindwa ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo ari ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo ngo bahunze uyu mujyi basiga abaturage. Gusaba abaturage kwishyiriraho abayobozi bitandukanye n'uko uyu mutwe wagiye ubikora mu bindi bice wafashe. Amakuru aturuka i Bukavu aremeza ko uyu mutwe wamaze gufata umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 baragenzura uyu mujyi wa Bukavu kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu, nyuma y'uko abayobozi b'uyu mujyi n'ingabo bahunze berekeza mu majyepfo mu bice by'ikibaya cya Rusizi no gukomeza Uvira. Mu itangazo uyu mutwe wasohoye, umuvugizi wawo mu bya politike Lawrence Kanyuka yasabye abaturage kwishyira hamwe mu matsinda yo kugenzura kugira ngo barinde umutekano. Babizeza ko AFC M23 izarinda abaturage ba Bukavu. Ati ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri, ihuriro Alliance Fleuve Congo ryafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu mu rwego rwo kurinda ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo aribo ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR bakomeza gukoresha icyo gikorwa remezo nk'ibirindiro byo kugaba ibitero ku baturage. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri, FARDC nabo bafatanya ngo bagabye igitero cy'indege ku baturage ba Kalehe na Ihusi, igitero cyahitanye abasivile. Iri tangazo rikomeza rivuga ko nyuma yo gutsindwa, FARDC nabo bafatanya ngo bahunze bagasiga umujyi wa Bukavu, kandi ngo aho banyuze hose bagiye basahura banahohotera abaturage. Aha niho M23 ihera isaba abaturage kuba maso ndetse no gucunga umutekano kandi bagashyiraho abayobozi. Ati M23 yiyemeje kurinda abaturage ikabarinda izo ngabo za leta zifite imyitwarire mibi. Uyu mutwe kandi wasabye ingabo z'u Burundi guhita ziva ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Nkomo, Nyangezi, ikibaya cya Rusizi n'ibindi bice byo hafi aho ngaho. Iri tangazo risobanura ko kuba kw'abarundi ku butaka bwa Kongo bidafite ishingiro ndetse ngo ntibisobanutse, ariyo mpamvu bagomba gusubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Uyu mutwe wavuze ko ibikorwa byakozwe n'ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo ngo byari bigizwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko n'ibindi bikorwa byinshi bituma hakenerwa ubutabazi bwihutirwa ku baturage ba Kongo. Uruhande rwa leta ya Kongo ntacyo ruratangaza ku ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashinja u Rwanda ko ari rwo rwateye igihugu cye ruciye mu nyeshyamba za M23. Abayobozi b'u Rwanda bahakana ibivugwa na leta ya Kongo, bavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imipaka yarwo ndetse no kurinda igihugu abarwanyi ba FDLR bakorana n'ingabo za leta ya Kongo. Ibyo n'umuryango w'abibumbye washinje leta ya Kongo ariko nayo ikabihakana. Loni n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko abasirikare b'u Rwanda babarirwa mu bihumbi bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafasha M23, bagasaba u Rwanda gucyura ingabo zarwo. Gusa u Rwanda narwo ibi rurabihakana. Ibitangazamakuru bitandukanye biremeza ko umujyi wa Bukavu ubu ngubu ugenzurwa n'inyeshyamba za M23 kuva ku mugoroba wo kuwa gatanu, nyuma y'uko ingabo za leta n'abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo bahunze. Umunyamakuru ukorera Radio Maendeleo y'i Bukavu yabwiye BBC ko abarwanyi ba M23 kugera mu ijoro ryo kuwa gatanu bari barimo kwinjira ari benshi mu bice bitandukanye bya Bukavu. Abajijwe niba umujyi wose wafashwe na M23, yagize ati nimugoroba bari kugeza kuri Place de l'Indépendance hagati mu mujyi. Ati nyuma yo gufata Kavumu baturutse mu majyaruguru y'umujyi binjira muri Kabare ndetse n'Abagira. Ati kandi nakubwira ko komine Kadutu y'umujyi nayo ngo bayirimo. Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri Kongo yavuze ko umujyi wa Bukavu wafashwe na M23 nyuma y'uko abasirikare bavuye mu bigo byabo bagahunga. Corneille Nanga ukuriye AFC M23 yabwiye Reuters ati nakwemeza ko twinjiye muri Bukavu uyu mugoroba, kandi ejo kuwa gatandatu ati tuzakomereza ku gikorwa cyo gusukura umujyi. Uruhande rwa leta ya Kongo n'abategetsi ba Kivu y'Epfo ntacyo baratangaza ku makuru y'ifatwa rya Bukavu. Gusa hari amashusho yakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza iturika ridasanzwe ryabaye mu kigo cya gisirikare kiri mu mujyi wa Bukavu, aho bikekwa ko ingabo za FARDC zaba zatwitse ku bushake intwaro zari muri icyo kigo.
umunyamakuru w'i Bukavu yabwiye BBC ko nyuma y'ifatwa rya Bukavu ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu ngo muri Bukavu habaye impagarara n'ubwoba mu mujyi wose. Ati ntawakekaga ko Kavumu izafatwa kuriya, abasirikare bahunze. Ati bavuye Kavumu barigendera. Ati kugera hano mu mujyi hari impagarara n'ubwoba, ibihuha ni byinshi. Mbere Kiliziya Gatolika na Societe Civile muri Kivu y'Epfo bari bagaragaje ubwoba ko imirwano nibera mu mujyi wa Bukavu hashobora kuzameneka amaraso menshi. Uyu munyamakuru yavuze ko kuwa gatanu humvikanye amasasu mu gihe kitari kinini mu majyaruguru no hagati mu mujyi wa Bukavu. Atariko mu by'ukuri nta ntambara ikomeye yabaye kugera n'ubu. Nijoro ryo kuwa gatanu mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi wa Bukavu hari hacyumvikana amasasu make make nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Radio Okapi yavuze ko abarwanyi ba M23 binjiye muri Bukavu abaturage babareba ntawe ubarwanya. Reuters yavuze ko abatuye Bukavu n'umwe mu bakozi ba Loni bavuze ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi kuwa gatanu zabonetse ziva mu kigo cya Sayo. Ni ikigo gikuru cya gisirikare cya Bukavu. Iki ni kimwe twavugaga cyabaye imiturika rikomeye uyu munsi kuwa gatandatu. Umwe muri bo ati barimo kugenda birinda ko haba imirwano mu duce dutuwe n'abaturage. Radio Okapi ivuga ko bamwe bavuga ko abasirikare ba leta bavuye muri uyu mujyi mu gusubiza icyifuzo cya Societe Civile yari yabasabye kwirinda ko hameneka amaraso nk'ibyabaye mu ifatwa rya Goma mu byumweru birenga gato bibiri bishize. Nyuma muri Bukavu habonetse amashusho y'abantu barimo gusahura mu bice bitandukanye by'umujyi. Mu gihe muri rusange umujyi wuzuye ubwoba n'urujijo nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Muri make ibyabaye Bukavu bitandukanye cyane n'ibyabaye Goma. Muri iki cyumweru guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo yumvikanye avuga ko ingabo za leta n'ingabo z'u Burundi ngo bongerewe kandi ngo bashyize ibirindiro bikomeye cyane Kavumu. Icyo gihe yijeje ko umujyi wa Bukavu utazigera ufatwa. Mu cyumweru gishize kandi radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko Burundi bwohereje ingabo gufasha Kongo mu masezerano ibihugu byombi bifitanye. Ngo Burundi bwarimo bunitegura kohereza indi batayo kabuhariwe y'ingabo ngo ijye gufasha kurwana ku mujyi wa Bukavu. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko bishobora kuzakomerera M23 kugerageza gufata Bukavu. Ndetse bavuga ko hashobora kuzaba inkundura nk'iyabaye Goma n'inkengero zaho, aho bivugwa ko abantu bagera ku 3,000 bapfuye. Goma yafashwe nyuma y'umwaka abarwanyi ba M23 badashobora kwinjira muri centre ya Sake iri ku ntera y'ibirometero 25 mu burengerazuba bwayo. Sake yabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane mu gihe kinini, ndetse bivugwa ko urugamba rwaho rwaguyemo abarwanyi benshi ku mpande zombi. Hagati mu kwezi gushize umutwe wa M23 wafashe Sake yari nk'ingabo ikingiye Goma. Uyu mujyi wahise ufatwa nyuma y'ibyumweru bitageze kuri 2. Inzobere mu bya gisirikari zagiye zivuga ko Kavumu iri ku birometero 30 uvuye Bukavu nayo ngo ishobora kuzaba isibaniro nyuma y'uko ingabo za leta zohereje y'abasirikare benshi n'intwaro zikomeye. Kubera uko byari bimeze, Kiliziya Gatolika i Bukavu ndetse na Societe Civile ya Kivu y'Epfo baburiye ko uyu mujyi ushobora kuzamenekamo amaraso menshi. Gusa siko byagenze. Amashusho yafashwe n'abasirikare ba leta aberekana bahunga Kavumu berekeza i Bukavu bavuga ko bagambaniwe, ko bananiwe, ngo nta bikoresho bafite, ngo nta bibatunga, bityo bagahitamo guta urugamba. Nyuma y'amasaha agera kuri 48 abarwanyi ba M23 bafashe centre ya Karehe bahise bakomeza. Mu bigaragara nta mirwano ikomeye ibayeho, bagera Kavumu kuwa gatanu binjira muri Bukavu. Ibyabaye kuwa gatanu Kavumu na Bukavu byabaye mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yari mu kiganiro ngaruka mwaka ku mutekano ku isi, ikiganiro kibera i Munich mu Budage. Muri icyo kiganiro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zateye igihugu cye zigamije gufata ubundi butaka no gusahura mu cyo yise mu guhonyora gukabije amategeko mpuzamahanga y'ubusugire bw'ibihugu. Asaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda. Juvenal Marizamunda ni minisitiri w'ingabo w'u Rwanda wari muri icyo kiganiro. Yahise avuga ko u Rwanda rutigeze rutera Kongo kandi rutazigera rubikora. Ko u Rwanda rwakoze ku buryo nta kintu kigomba kuva muri Kongo ngo gihungabanye umutekano warwo. Abayobozi b'u Rwanda bagiye bahakana kenshi ibyo bashinjwa na leta ya Kongo. Bakavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imipaka n'umutekano w'igihugu kubera umutwe wa FDLR unakorana na leta ya Kongo. Ibi leta ya Kongo yanabishinjwe na Loni, ariko nayo irabihakana.
Muri icyo kiganiro i Munich, Perezida Tshisekedi atagaragaje ibimenyetso yanashinje uwo yasimbuye ko ari we uri inyuma y'abamurwanya n'izi ntambara. Atababiri inyuma nyabo barihishe, ntibagaragara ngo babivuge, kandi uri inyuma y'ibi byose wa nyawe n'uwo nasimbuye Joseph Kabila, nubwo atabivuga ngo abyemere. Ku rubuga rwa X, Barbara Nzimbi, umuvugizi wa Joseph Kabila, yahise ahakana ibi, avuga ko igihe cyose Perezida Tshisekedi ahora yikanga igicucu cya Kabila. Ati niko akora, ashaka kuwashinja ikibazo aho gushaka uko gikemuka. Umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibindi bice mu gihe imiryango ihuza ibihugu mu karere ya EAC na SADC yasabye ko imirwano ihagarara hagashakwa igisubizo mu nzira z'ibiganiro birimo na M23. Muri iyi minsi ishize, abayobozi b'ibihugu barimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na Joao Lourenço wa Angola bavuze ko mu gukemura iki kibazo hakwiye kuba ibiganiro bitaziguye byabo kireba bose na M23 irimo. Leta ya Kongo yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa M23. Bigaragarira buri wese ko gufata Bukavu bitandukanye cyane nuko M23 yafashe Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Mu bindi bice M23 yagiye ifata nyuma yashyiragaho abayobozi ba gisivile bo kuhategeka. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu cyumweru gishize bashyizeho guverineri w'iyi ntara n'abandi bayobozi bashya ba Goma na komine ziyigize. Bamwe mu baturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banenze AFC M23 ko mu gushyiraho abayobozi baho igenzura ngo iha iyo myanya abiganjemo abanyekongo bo mu moko avuga ikinyarwanda. Bamwe bayinenze ivangura mu gihe nayo ivuga ko irwanya ivangura. I Bukavu, umujyi ufite komine eshatu arizo Bagira, Ibanda na Kadutu, ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, kugeza ubu M23 ntabwo yabikoze nk'uko yari isanzwe ibikora mu gushyiraho abayobozi, ahubwo yasabye abaturage kwishyiriraho abayobozi baho. Ntabwo bizwi neza niba ibi ngibi babikoze i Bukavu mu rwego rwo kwirinda ko bamwe mu banyekongo bongera kubanenga ivangura. Nta nubwo bizwi niba hari abo bazashyiraho nyuma cyangwa niba hari indi mpamvu. Hagati aho, kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Bukavu haranzwe n'ibikorwa byo gusahura byibasiye ububiko bw'ibiribwa bw'ibigo by'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa PAM, hamwe n'urwego rw'ibinyobwa ahazwi nko kuri Brasserie nk'uko abahatuye babivuze. Mu itangazo rya AFC M23 basabye ingabo z'u Burundi kuva muri Kongo, bavuga ko ziri mu duce twa Nkomo, Nyangezi n'Icyoya cya Rusizi, bazisaba gusubira iwabo i Burundi. Uyu mutwe uvuga ko nta mpamvu isobanura kuba kwizi ngabo muri Kongo. Izi ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yumvikanyweho n'abakuru b'ibihugu byombi, Tshisekedi na Ndayishimiye. Nyuma y'ifatwa rya Bukavu ntabwo bizwi neza ikigiye gukurikiraho. Hagati aho, ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu biganirwaho n'inama rusange y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika iteraniye Addis Abeba kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru. Imiryango y'ibihugu byo mu karere n'abahuza muri iki kibazo bakomeje kuvuga ko aya makimbirane azakemuka gusa habayeho ibiganiro by'impande bireba. Mu gihe umutwe wa M23 umaze gufata imirwa mikuru ibiri y'intara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, mu yindi ntara ya Ituri, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ingabo zose ziri mu mujyi wa Bunia ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara ya Ituri ngo zifite amasaha 28 yo kurambika intwaro hasi. General Muhoozi kuri iyi tariki ya 15 y'ukwa kabiri yabivugiye ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko abahima bakomeje kwicirwa muri Bunia, hateguza ko nta muntu uzamwicira abantu ngo bimugwa amahoro. Ati abavandimwe banjye barimo kwicirwa muri Bunia mu burasirazuba bwa Kongo. Ati abantu banjye abahima barimo kugabwaho ibitero. Ati ni ikibazo gikomeye ko barimo gutera abantu banjye. Ati kuri iyi si nta uzica abantu banjye ngo atekereze ko bitazamugaruka. Ntabwo ari ko uyu musirikare mukuru yagaragaje abafite uruhare mu bwicanyi bukomeje gukorerwa abahima muri uyu mujyi wibasiwe kenshi n'ibitero by'umutwe wa ADF w'Abagande n'uwitwa Kodeko. Ati ku buyobozi bwa General Yoweri Museveni, umugaba w'ikirenga wa UPDF,
mpaye amasaha 28 ingabo zose ziri muri Bunia kugira ngo zirambike intwaro zazo hasi. Nizitabikora tuzazifata nk'umwanzi tuzirase. Mu bundi butumwa General Muhozi yashyize kuri internet yavuze ko vuba aha ingabo zabo UPDF zizafata umujyi wa Bunia. Ati vuba aha Bunia irabi mu maboko ya UPDF. Ingabo za Uganda ziri muri Ituri no mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'amajyaruguru kuva mu kwezi kwa 11 mu 2021. Mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF byahawe izina rya Operation Shujaa, zikorana umunsi ku wundi n'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo zishinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ibasiramoko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zifatanije n'imitwe yitwaje intwaro yamunzwe n'ivanguramoko. Izi ngabo biratekerezwa ko ziri mu barebwa n'ubutumwa bwa General Muhozi. Miliyari imwe miliyoni 30,269 n'amadolari 900 niyo ngengo y'imari ubutumwa bwa Loni bushinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwakoresheje mu mwaka wa 2023-2024. Ni mu gihe ubutumwa bwose bwa Loni bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi bugenerwa ingengo y'imari ya miliyari 6 z'amadolari. Arenga 1/6 cy'aya madolari yose ajya muri Kongo. MONUSCO nibwo butumwa bwa Loni bugenerwa ingengo y'imari nini kuruta ubundi bwose. Bibarwa ko mu myaka 26 MONUSCO imaze gutangaho miliyari 40 z'amadolari. Birumvikana habarwamo n'ayatanzwe kuri mukuru wayo witwaga MONUC wasimbuwe na MONUSCO. Nubwo bimeze bityo ariko MONUSCO ntabwo yigeze ikora ibyo yari itegerejweho byo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buri wese ashobora kubibona ko amahoro ya kiriya gihugu atabungabunzwe. Niba umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga amahoro udashobora kuyabungabunga, ninde uzayabungabunga? Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Ni ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO yashyizweho n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye binyuze mu myanzuro 1279 wo mu 1999 n'umwanzuro 1291 wo mu mwaka wa 2000 igamije gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara ya kabiri ya Kongo. Imiterere y'ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa nigoye cyane kuyumva. Mu mwaka wa 1999 iki gihugu cyari kiyobowe na Laurent Désiré Kabila. Ni igihugu cyari mu bibazo bikomeye cyane nyuma y'imyaka myinshi cyari kimaze kiri mu butegetsi bwa Mobutu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 2. Icyo gihe cyari gifite abaturage barenga miliyoni 60 bafite amoko atandukanye, bavuga indimi zigera kuri 250 zirimo n'Ikinyarwanda kivugwa n'abanyekongo cyane cyane abo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu mwaka wa 1994 nyuma y'uko umujyi wa Kigali ufashwe n'ingabo z'umuryango RPF Inkotanyi ukanahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abanyarwanda bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire. Muri izo mpunzi harimo abahoze ari abasirikare ba FARC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yakoze jenoside irimo n'interahamwe. Bari bafite intego yo kujya muri Zaire bakisuganya bakanahabwa ubufasha n'ubutegetsi bwa Zaire, ubundi bakazagaruka gutera u Rwanda. Bamwe muri bo bakoreshaga inkambi z'impunzi zo mu turere twa Kivu nk'ibirindiro byo gutegura ibitero bigamije kugaruka gutera u Rwanda no gukomeza umugambi wa jenoside. Uretse ibyo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugerwaho n'akarengane k'amasosiyete mpuzamahanga yamaze imyaka myinshi abyaza inyungu ubutunzi kamere bw'icyo gihugu binyuze mu kurushaho gukaza amakimbirane ashingiye ku bwumvikane buke bw'imbere mu gihugu. Ibi byatumye habaho intambara nyinshi zishingiye ku bibazo by'imbere mu gihugu. Mu rwego rwo kugerageza kugarura amahoro muri icyo gihugu, umuryango w'abibumbye
washyizeho mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo MONUC mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo. Inshingano za MONUC zari kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano ya Lusaka, harimo kandi gufasha mu gusubiza mu Rwanda bahoze ari abasirikare bakoze jenoside no kurinda abaturage b'abasivili kugira ngo badakomeza kugirirwa nabi. Nubwo intambara ya kabiri ya Congo yarangiye mu mwaka wa 2003, ibibazo byakomeje kuba byinshi mu burasirazuba bw'igihugu, aho intambara za hato na hato zakomeje guhungabanya ku karere. Mu mwaka wa 2004, 2006 n'2008 inshingano za MONUC zaraguwe inshuro zigera kuri 3. Guhera mu 1999 kugera mu 2008, ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byatumye hafatwa imyanzuro irenga 50 n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Ariko nubwo hari iyo myanzuro, hakaba n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zigera ku 17,000 zari zaroherejwe muri Congo, amahoro ntabwo yashoboye kugarurwa. Mu kwezi kwa 10 mu 2008, ubwo habaga intambara muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, MONUC yahuye n'ikibazo gikomeye cyo kwegura k'umuyobozi wayo nyuma y'amezi 2 gusa atangiye imirimo. Iki gihe byavugwa ko MONUC itageze ku ntego zayo, atari kubera ikibazo cyo kubura amafaranga, atari kubera ikibazo cyo kubura ibikoresho, ahubwo kubera imiyoborere mibi yayo. Byemezwaga ko abayiyoboraga bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igihugu gikize ku mutungo kamere by'umwihariko amabuye y'agaciro, aho kujya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, nabo batangira kwivanga n'imitwe y'inyeshyamba mu birebana no gusahura amabuye y'agaciro. Mission ya MONUC yari inaniwe kugerwaho. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 5 mu 2010, inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye binyuze mu mwanzuro wayo nimero 1925 yemeje guhindura MONUC ikaba Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 mu 2010 nibwo ubutumwa bwemejwe bidasubirwaho ko butangiye. Kimwe mu bikorwa bikomeye byakozwe na MONUSCO ikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyakozwe nyuma y'imyaka 3 ubu butumwa butangiye, gusa ntabwo cyatanze ibisubizo birambye kugera n'uyu munsi. Ni igikorwa cyabaye guhera ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 10 mu 2013, ubwo ingabo za Congo zashyigikirwaga n'itsinda ry'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugaba ibitero, Brigade d'intervention. Batangiza ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23 wari umaze umwaka uvutse, ariko warazengereje leta ya Congo ndetse waranafashe umujyi wa Goma. Ni igitero gikomeye bagabye bakoresheje ibikoresho biremereye, birimo abasirikare barenga 3600 ba Congo, barimo bakoresha za tank za T55, imodoka zitwara abasirikare za BMP2 ndetse n'itsinda ry'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Bakoreshaga kandi indege za Mi-35 z'ingabo za Ukraine nazo zari muri Congo, ndetse n'indege 3 za Daniel AH-2 Luvalk z'ingabo za Afurika y'Epfo. Ibi byakozwe hagamijwe gushushubikanya umutwe wa M23 mu gace k'uburasirazuba kagera ku birometero kare 700 kagenzurwaga n'uyu mutwe. Iyi ni imirwano yatumye uyu mutwe ufata icyemezo cyo kumanika intwaro. Ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu 2013, uyu mutwe urahunga, abarwanyi bawo abenshi bahungira muri Uganda. Icyo gihe MONUSCO ikomerwa amashyi. Guhera mu mwaka wa 2019, inshingano nyamukuru za MONUSCO no gukingira abasivili b'abanyekongo no gushyigikira kugarura ituze no gukomeza imiyoborere myiza, ndetse no gushyira mu bikorwa impinduka zibanze mu miyoborere no mu mutekano wa Congo. Ariko nyuma y'imyaka irenga 26, ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo birasa naho icyatumye zihoherezwa zitagikoze, kubera ko uyu munsi amahoro ntabwo yagarutse ndetse hari intambara ikomeye. Amategeko y'umuryango w'abibumbye abuza izi ngabo kwivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu. Gusa inshuro nyinshi izi ngabo zavuzweho kwivanga muri ibyo bibazo ahanini zishaka inyungu zazo, ndetse rimwe na rimwe zashinzwe imyitwarire mibi muri iki gihugu. Mbere yuko MONUSCO isimbura MONUC, abakozi ba MONUC bagaragaye mu bikorwa by'ihohotera rishingiye ku gitsina mu bihe bitandukanye.
havuzwe ibyaha by'ubusambanyi bwabaye mu bihe byo hagati y'ukwezi kwa 12 mu 2004 n'ukwa 8 mu 2006. Muri iki gihe abakozi b'ubutumwa bwa Loni bavuzwe mu byaha byo gufata ku ngufu ibyaha 140. Ibi byaha byakomeje kugaragara cyane cyane mu 2008 no mu 2014. Nubwo umuryango w'abibumbye wahora kuvuga ko utihanganira na busa ibyaha nk'ibi ngibi, ibi byaha byakomeje gukorwa kenshi muri misiyo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye. Ibyaha nk'ibi n'imikorere itagera ku ntego nibyo byatumye abanyekongo benshi barimo n'abayobozi ba Kongo batangira kuvuga ko ubu butumwa bwa Loni ntacyo bwabamariye ndetse ko byanaba byiza bavuye muri Kongo. Jacques Sinzahera ni umunyapolitike akaba n'umuyobozi w'umuryango witwa Amka Kongo ukorera i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Avuga ko MONUSCO itageze ku ntego zayo. Ati twumva ko MONUSCO itageze ku ntego zayo kubera ko kuva yatangira mu 1999 nka MONUC yari yarashyiriweho inshingano zo gukurikirana ibikorwa by'ihohoterwa n'intambara bikorwa n'amatsinda yitwaje intwaro. Atariko kuri twe MONUSCO ni ikintu kibi cyane cyabaye kuri Kongo, niyo yakije umuriro mu ntambara zitagira iherezo muri iki gihugu. Ati turifuza ko MONUSCO yava muri Kongo. Guverinoma ya Kongo yavuze ko abatuye igihugu bafite umujinya mwinshi kuri MONUSCO ngo kubera ko itashyize mu bikorwa inshingano yashyiriweho. Gusa leta ya Kongo yarakariye cyane MONUSCO ngo kubera ko itabashije gufasha iki gihugu mu kurwanya no guhashya umutwe wa M23 ku nshuro ya kabiri weguye intwaro. Ku rundi ruhande hari andi makuru yagiye ajya hanze agaragaza ko ingabo za MONUSCO ahubwo zagiye zifatanya n'ingabo za Kongo mu mirwano bagiye barwanamo n'inyeshyamba za M23. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 mu 2021, Lieutenant General Afonso da Costa wari komanda mukuru wa MONUSCO muri icyo gihe hamwe na General de Brigade Celestin Mbala wari umuyobozi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe batangaje ko basinya amasezerano agenga imikoranire hagati y'ingabo zombi. Aba bagabo bombi batangaje ko uruhare rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye hamwe n'ingabo za Kongo rwari gutera intambwe ikomeye cyane. Lieutenant General Afonso da Costa yasobanuye ko MONUSCO yari yemerewe gukoresha imbaraga mu kurwanya ibikorwa by'amatsinda yitwaje intwaro muri Kongo. Ati dufite ingabo zigizwe n'ibihugu 14. Ibi bihugu byose byemereye umuryango w'abibumbye gukoresha imbaraga mu gukingira abasivile, mu gushyigikira ingabo za Kongo no kubungabunga ubwigenge bw'igihugu. Iyi mpinduka yavuzwe yari ifite aho ihurira n'ibyifuzo by'abaturage byagaragajwe binyuze mu miryango y'abaturage isaba ko MONUSCO yafasha mu gutanga umutekano no gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu. Byagaragaye ko ubwo guverinoma ya Kongo yifuzaga gutera intambwe ikomeye cyane mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke no gukomeza kurinda abaturage, ngo yashyigikiye cyane ko MONUSCO ikoresha imbaraga zayo mu buryo bwemewe n'amategeko mu gukemura ibibazo bya Kongo. Mu nama idasanzwe y'akanama k'umuryango w'abibumbye yateranye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka yiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yongeye gushinja u Rwanda avuga ko ari rwo rurimo kurwana n'ingabo za leta ye mu ntambara yari yasatiriye umujyi wa Goma icyo gihe. Icyo gihe haburaga amasaha make ngo uyu mujyi ufatwe. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest icyo gihe yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko muri Kongo hari imitwe irenga 250 ikomoka imbere mu gihugu na M23 ihanganye n'ingabo za Kongo ikabirimo. Hakaba n'indi mitwe 14 ikomoka hanze irimo na FDLR yasize ikoze genocide mu Rwanda. Yagaragaje ko u Rwanda nta kibazo ruteje kuri MONUSCO ndetse ko nta n'umuntu ukwiye kubangamira umutwe ushinzwe kurinda amahoro, ariko ibikorwa by'izi ngabo za MONUSCO ngo ntabwo bijyanye n'inshingano zashyiriweho. Ati u Rwanda nta kibazo ruteje kuri MONUSCO ndetse nta n'umuntu ukwiye guhungabanya abashinzwe kugarura amahoro, ariko uko ibimenyetso bimeze birivugira. U Rwanda ruvuga ibintu bitatu. MONUC ariyo yaje guhinduka MONUSCO yoherejwe muri Kongo mu 1999 ubu hamaze imyaka 26. Imyanzuro yashyizeho MONUC yaje kuba MONUSCO
yose yayihaye inshingano zo gusenya FDLR. Ariko ikibabaje nuko kuva MONUSCO yagera muri Kongo ikibazo cy'umutekano muke cyakomeje kwiyongera. Icya kabiri, MONUSCO yatandukiriye inshingano zayo zo kugarura amahoro no kurinda abasivile, yinjira mu ihuriro rya FARDC rifite umugambi wo guhirika ubutegetsi mu Rwanda, kandi narwo ari igihugu kinyamuryango cya Loni. Iri huriro ryashinzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rikabamo imitwe itandukanye yitwaje intwaro yahawe amabwiriza na Perezida Felix Tshisekedi ubwe yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ambasaderi Rwamucyo kandi icyo gihe yahamije ko MONUSCO ikwiye gushyira ingufu mu kurinda umutekano w'abasivile no kugarura amahoro aho kurwana ku ruhande rwa Kongo. Ati MONUSCO ishyigikira FDLR, umutwe wafatiwe ibihano na Loni, ikanashyigikira abacanshuro b'Abanyaburayi kandi bihabanye n'amasezerano ya Loni yo mu 1989. MONUSCO yisanga mu ntambara yari ikwiye kuba ntahibogamiye. Ati igomba gushyira imbaraga mu kurinda abasivile by'umwihariko bavuye mu byabo aho kurwana ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC. Ubu butumwa bwa MONUSCO nibwo buhabwa ingengo y'imari nini ugereranije n'ahandi hose hari ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Impamvu zivugwa zituma MONUSCO itagera ku ntego zayo harimo no kuba ikorera ubutumwa bwayo mu gihugu gikize ku mutungo kamere, kikabamo n'imitwe y'inyeshyamba myinshi, ku buryo byoroshye ko n'abasirikare cyangwa se abayobozi b'ubwo butumwa bakwijandika mu ntambara yo kurwanya umutungo kamere.